Ona thengia wa ngirimiti kugathikwo gatagati ga President William Ruto na mutongoria wa ODM Raila Odinga na atongoria a ciama ici cierĩ UDA na ODM gwitikira kurutithania wira, aikari a kaunti ya Isiolo mamenereirie ndeto ĩno makiuga ikinya rĩrĩ nĩ rĩa kuharagania thirikari kuona gũtirĩ na mũng'ethanĩro. Kwa hivyo hii cooperation ya Raila Odinga na Mheshimiwa Ruto ni mpaka kustabilize country peke yake, lakini muungano zingine si hapa nakubali. Ile taswira ambayo tunaona Raila na Ruto kuungana ni sasa kunyamazisha upinzani, na upinzani wakinyamaza hakuna ile uangalizi ndani wa serikali. Maugite maundu maingi maya gute mwerekera makiria makiorota ungumania uria ugomeire bururi uyu, kuona riu thirikari ndiri na mundu uri na mayuta ma Raila ma gukurira thirikari maitho riria yate mwerekera. Lakini bila opposition, vibrant opposition, tough opposition kama ya Raila Odinga si rahisi kupatikana, kwa sababu Raila Odinga supporters wake ni very patriotic and commercial, ambao hawataki hata pesa yoyote kuingia demonstration. Ihinda-inĩ o riu atongoria kuma kaunti-inĩ ya Migori makiregana na uge wa aikari a Isiolo, makiuga atongoria aya erĩ matikoragwo na uthu, indi uyu ni uteti tu na riu mari na muoroto wa a Kenya kurutirwo wira gukira hau kabere. Tambo unajua ilikuwa opposition. Sasa hivi mimi nataka niwapongeze nyinyi watu wa ODM wote, kwa sababu baba amesema sasa lazima tufanye kazi na serikali pamoja ndio tupate maendeleo eneo zote za Kenya. Nimokireirie aria marauga ngwatanĩro ĩno ndĩthiĩ kũraya. Upande huu kuna kilima, upande huu kuna ziwa, nyuma yako kuna mlima gani mnalilia imeenda, iende ikiendaga. Marĩtie ũũ rĩrĩ maitho ma Kenya merekeirio thirikari-inĩ ĩno nĩguo kuona marĩa ĩgũkorwo ĩgĩtabania ihinda rĩũkĩte. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua wa Boshi.